none nyemeramera. Uyu ni Madame Yolande Macron, no muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Naho uyu ni Yvonne Macron, we n'umuyobozi w'ikigo cy'u Rwanda cy'ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda. Birashoboka ko atari ubwa mbere wumvise aya mazina yabo, ariko kandi niba ari n'ubwa mbere ibyo nta kibazo. Iki kiganiro kiraza kujya kurangira ubagizaho amakuru menshi ashoboka. Nk'uko byumva bahuje izina Macron. Umwe ni Yolande Macron, undi ni Yvonne Macron. Waruzi se ko aba bombi hari abavandimwe bavugana kuri sananya? Ndi kukubwira abagore mbere yuko bageraho bari uyu munsi. Umwe yayoboye sosiyete y'itumanaho ya MTN, undi yahoze ari umwanditsi w'imbwirwaruhame za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yolande Macron nk'umuntu usobanukiwe n'itangazamakuru n'itumanaho yagiye yumvikana kenshi ku mbuga nkoranyambaga asubiza abantu batandukanye bagize ibyo bavuga ku Rwanda, barimo n'uwahoze ari Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ndetse na Yoweri Kaguta Museveni. Yolande Macron kandi ni umugore utari pfana, udatinya kubwiza ukuri abasebya n'abavuga nabi u Rwanda. Yolande Macron kandi akunze kumvikana asubiza imiryango mpuzamahanga iba yavuze ibibi bitari byo ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urugero, Yolande Macron yakunze kumvikana asobanura byinshi ku kibazo cy'amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza yo kohereza abimukira bagombaga kuva mu Bwongereza bakaza mu Rwanda. Ubwo Perezida Tshisekedi yamamazaga, yongeye kumvikana anenga amagambo y'urwango ya Tshisekedi ndetse anabaza umuyobozi wa Loni impamvu ntacyo ari kubikora. Ku rundi ruhande, murumuna we Yvonne Manzi Macron nawe ni umugore w'ubuhangange n'ibigwi bihambaye, kuko n'umuyobozi wa Rwandair, sosiyete y'u Rwanda ishinzwe gutwara abantu n'ibintu mu kirere. Ibijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere byose biri mu biganza by'uyu mugore, ndetse iterambere Rwandair yagezeho mu myaka maze ayiyobora iragaragarira buri wese. Nkaho kuba umuyobozi wa Rwandair bidahagije, Yvonne Macron yayoboye inama y'ubutegetsi y'ishyirahamwe mpuzamahanga ryo gutwara abantu n'ibintu mu kirere IATA. Ni inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu Rwanda, akaba ari umuhanga cyane uzi ibigendanye n'ubucuruzi. Yaba Yolande Macron na Yvonne Macron, bombi ni abagore b'ubushobozi ntagereranywa, abagore b'abanyabwenge bwihariye, bombi basibye ijambo ntibishoboka muri dictionnaire zabo, binajyanye n'ubuzima bakuriyemo bwo kurerwa na nyina gusa, kuko se yitabye Imana bakiri bato cyane. Ni abagore b'intiti koko baminuje muri kaminuza zihambaye mu isi. Ariko se mu by'ukuri aba bagore ni bantu ki? Uretse ibyo nkubwiye n'iki kindi bazi? Mwaha ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kukubwira akantu ku kandi ku buzima bwabo kuva bavutse kugeza uyu munsi, ubwo ari abagore b'ibihangange kandi bafitiye u Rwanda akamaro kanini kandi gahambaye. Mu gutegura iki cyegeranyo natembereye inyandiko zitandukanye, ibitabo bitandukanye ndetse na zimwe mu nyandiko zirimo n'iza Urban Woman Magazine, Sky TV ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda byagize icyo byandika kuri aba badamu. Nifashishije kandi podcast yitwa I Am Nala igaruka ku bigwi by'abagore ku mugabane wa Afurika, maze ngutegurira byose ukeneye kumenya kuri aba bavandi. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganira kuri iki. Erega ubwo nagwaye ikaze. Nyemera duhere ku mukuru ari we Yolande Macron. Ku itariki ya 31 Nyakanga mu 2021, ibiro bya Minisitiri w'Intebe byatangaje ko inama ya Minisitiri yemeje ko Yolande Macron abo umuvugizi wa guverinoma. Yarasanzwe akora mu biro by'umukuru w'igihugu mu byerekeranye n'itangazamakuru ndetse n'itumanaho. Macron yahawe izi nshingano nyuma y'imyaka 10 hashyizweho ibiro by'umuvugizi wayo bishingwa guhuza ibikorwa byose by'itumanaho bya guverinoma. Yatangiye imirimo y'itumanaho mu nzego z'u Rwanda muri 2003 ubwo yari avuye kwiga muri Canada. Yigeze kugirana ikiganiro kirambuye na Aya Chebi, Umunyatunisia wabaye ambasaderi w'urubyiruko mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union muri 2018, amusobanurira byinshi ku buzima bwe n'akazi akora muri guverinoma y'u Rwanda. Ni podcast yitwa I Am Nala igaruka ku bigwi by'abagore bo ku mugabane wa Afurika. Nanjye rero nayumvise yose ijambo ku rindi, umunota ku wundi, maze ngendeye ku byo baganiriye gutegurira akantu ku kandi ku buzima. Ubundi Yolande Macron ni umwe mu bantu babaye mu bihugu byinshi bitandukanye, impamvu ikomeye yatumye amenya indimi nyinshi ndetse zose akaba zivuga neza, uretse ko ari nazo yize muri kaminuza. Avuga neza indimi zigera kuri 5 zirimo Ikinyarwanda, Igiswahili, Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Ikiruba cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ya podcast nakubwiye yatangiye amubaza ati ndatangira nkubaza ku buzima bwawe hagati ya Canada ndetse n'u Rwanda. Wakuze ute? Wahinduranyije aho kubuta?
Macron nawe adatindiganyije yaramusubije ati mu by'ukuri navukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndi umunyekongo w'igice. Papa yari umunyekongo, mama yari umunyarwandakazi, ariko nakuriye muri Kenya nk'impunzi nari kumwe na mama. Papa yitabye Imana ubwo nari muto, twaje mu Rwanda ndi umwana. Mama yari umupfakazi afite abana batanu. Nize amashuri abanza n'ayisumbuye i Nairobi muri Kenya, njya muri Canada ubwo nari ngiye muri kaminuza. Ati ubwo wagiye i Nairobi ufite imyaka ingana iki? Macron ati nagiye i Nairobi ubwo nari mfite imyaka. Arongera aramubaza ati ese wiyumvamo umunyafurika? Ndabikubaza kubera ko wabaye ahantu hatandukanye. Macron nawe ati byuzuye, kubera ko navukiye Lubumbashi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo nari umwana navugaga Ikiruba, rumwe mu ndimi zaho, Igiswahili ndetse n'Igifaransa. Ubwo najyaga i Nairobi rero nize Icyongereza n'Igiswahili cyo muri Kenya. Hanyuma ubwo nagarukaga mu Rwanda, Ikinyarwanda cyanjye cyariyongereye, ndiyumva cyane nk'umunyafurika, niyumvamo umunyafurika bwite. Nigeze kukubwira ngitangira iki kiganiro ko muri 2014 Yolande Macron yari umwanditsi w'imbwirwaruhame za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Rero mbere yo gusoza ikiganiro yagiranye na Ayachebi, ntiyagombaga kumucika atabimubajije. Yaramubajije ati ndashaka kukubaza ku kwandika imbwirwaruhame kwawe, ndashaka kumenya zimwe mu mbwirwaruhame wandika. Macron yamusubije muri aya magambo amubwira ati imbwirwaruhame zose zandikwa n'itsinda, ntabwo mfite imwe yihariye, ariko ndatekereza ko nagize ibihe byiza ubwo nari umwanditsi w'imbwirwaruhame wa Perezida Kagame, kubera ko Perezida afite uruhande rusobanutse ruhoraho kuva mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane muri za 90. Urebye imbwirwaruhame ze mu rugamba rwo kubohora igihugu ni zimwe neza, hari amahame shingiro iki gihugu kigenderaho. Narabyishimiye kubera ko Perezida yansobanuriraga neza ibyo ashaka kuvuga, afite amahame shingiro y'icyerekezo abona mu Rwanda mu iterambere no mu ubunararibonye bwari bwiza cyane. Buri mbwirwaruhame yari ibyishimo by'ukuri, byari ibyishimo gukorana n'umuyobozi uzi icyo ashaka muri buri mbwirwaruhame. Umwe mu mirongo y'imbwirwaruhame uri kuri bio ya Twitter ni imbwirwaruhame y'igihe yasozaga umwiherero. Yavuze ikintu cyankozeho cyane, avuga ati icyo twakoze si cy'abafite umutima ucagaze, nkanswe abatagira umutima. Muri iki kiganiro kandi Yolande Macron yanemeje ko ari umubyeyi ndetse ko afite n'abana. Reka noneho tuvuge kuri murumuna we Yvonne Macron, murumuna nyine wa Yolande Macron. Amazina ye yose ni Yvonne Manzi Macron. Ni inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu Rwanda, akaba azi n'ibigendanye n'ubucuruzi cyane, akaba n'umuyobozi mukuru wa Rwandair, ikigo gishinzwe indege cy'igihugu mu Rwanda. Yahawe kuyobora ku ya 6 Mata 2018. Mbere y'ibyo yabaye umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibibazo by'amasosiyete muri iki kigo kuva muri Mata 2017 kugeza muri Mata 2018. Sumubyara ni umukongomani wo mu bwoko bw'Abaruba ukomoka i Kasai muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nyina wamwibarutse n'umunyarwandakazi nk'uko nabigarutse. Bitandukanye na Yolande, Yvonne we yavukiye mu Rwanda. Mu 1993 yimukiye muri Canada ubushake nyuma y'imyaka 10, hanyuma muri 2003 hagaruka mu Rwanda. Rimwe aganira na The New Times muri 2016 yaragize ati nafashe umwanzuro wo kugaruka mu Rwanda muri 2003, aho nakoze umushinga wa banki y'isi binyuze mu muryango utegamiye kuri leta witwa World Links, mu gutanga mudasobwa mu mashuri no guhugura abarimu uko bakoresha mudasobwa. Yvonne na mukuru we barezwe na nyina, kuko se wa Yvonne yapfuye aba bakobwa be bakiri bato cyane. Ikindi wamenya nuko uyu mudamu yize amashuri ye muri Canada, hari nawe yakuriye ndetse anafite amahugurwa yihariye ikoranabuhanga, kandi yakoze umushinga wa software haba muri Canada ndetse no mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 3 agarutse mu Rwanda, no kuvuga muri 2006, Yvonne yinjiye muri MTN Rwanda, isosiyete ikora ibijyanye n'itumanaho mu gihugu. Nyuma y'igihe yazamutse mu ntera agera ku mwanya w'umuyobozi mukuru ushinzwe kwamamaza CMO, ndetse nyuma yaje no kuba umuyobozi mukuru CEO w'ikigo cya MTN. Muri Mata 2017 ubwo inama ya Minisitiri w'u Rwanda yahinduraga imiyoborere muri Rwandair, Yvonne Manzi Macron yagizwe umuyobozi wungirije ushinzwe ibibazo by'amasosiyete. Nyuma y'umwaka umwe mu zindi mpinduka z'ubuyobozi muri Rwandair, uyu yahawe umwanya w'umuyobozi mukuru wa Rwandair, umwanya ariho kugeza ubu ngubu. Ntibyarangiriye aho, kuko mu mwaka wa 2023 amata yakomeje kubyara amavuta kuri Yvonne Macron. Uribaza uko byagenze? Nibyo, mu kwezi kwa 6 k'uwo mwaka, Yvonne Macron usanzwe uyobora ikigo cy'u Rwanda cy'ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair yagizwe umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'ishyirahamwe mpuzamahanga ryo gutwara abantu n'ibintu mu kirere IATA. IATA yatangaje ko guhera ku itariki ya 5 Kamena 2023 Yvonne Macron yatangiye imirimo ye nk'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi yayo mu gihe cy'umwaka.
amakuru yanyujije ku rubuga rwa X rwa Rwandair yavugaga ko Yvonne Makoro yahawe izi nshingano akaba ari we mugore wa mbere uzihawe. Yari abaye umuyobozi w'iri huriro wa 81 akaba ari nawe mugore wenyine watorewe uyu mwanya kuva iri huriro ryashinzwe. Birumvikana yarandi mateka akomeye, ishema kuri Yvonne ariko kandi bikaba n'ishema ku Rwanda. IATA yatangaje ku guha inshingano Makoro hari ukubahiriza ihame ry'uburinganire muri iki gihe. Bwayo nguko ibi bya Yolande Makoro na Yvonne Makoro, abagore bombi bavukana batanze imbaraga n'ubwenge bwabo bwose mu gukorera urwababyaye batizigama, ndetse n'ubu bagikomeje kubikora bane. Ni nuko nsoro wanyuzwe, niba ariye gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi byiza ntahema kugutegura. Jubone nitwa Eric Ruko Sajedi. Si byose amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganira ku nawe ubutaha.